umuceri gurya Uganda Martyr ayo no gundo guryo mustowa Omcheri gwahebwayo headmaster wa Uganda Martyr Primary School Frederick Tumhirwe ikintu SABA SABA Uganda Martyr cyabwa Tumhirwe nagira ngo ibyo nabikora abukushanga ngo obuhereza Radio West ne Burundi Uganda Martyr batahi ba Radio West TV West Vision Group in general tukaba turaganise umuceri kirigana kandi rizoba twabana tuzayo aho Entebeekanisa ikintu SABA SABA kandi cyo kwija kubaho mu kwezi kwa mushaka tarize kugira ngo tuhagire Radio West ni byinji icyo kubanza ni banywani bitu cya kabiri nabatahi bitu nabandi benje bane batushagika zo kumantu bagamba mparampara mu muri Radio West gamba mpurire neza kwa basyo byinji kandi tubasimu kushanga nimwe matusyaha kandi Radio West ne yani Omuganda abechitongore cha Hayes Recruitment Agency nabo bashagika ekinhiro SABA SABA nent enteji bagirabiza ombahasa eyakwasibwa manager wa Radio West Dickson bari ahabwe itwe nk'aba Hayes Recruitment Experts twayegita ahahuru ya Radio West eyekinhiro SABA SABA ikebirabira na mwenda byo kwa mushanzo mwakogu umucayika cyeka kandi twija namani minti kubahereza ente yitu twagiretera mu bahasa ndetse nembaga y'umwaka kandi ware twayigitwaho abakora aba bakaturetera bino kunda njibanyisangu target yitu yo kuri 73 akubanza kutaho mu cyahi ermunegendo misho ekinhiro SABA SABA nico kubaho ebero abinamwende bikwezi kwa mushanje omusheka chika nchikutogota kitafundikire ubabeshongozi kurw'u Uganda na hiryaho barukushemeza abahazi ba Radio West gates nizigurwa omushaza akasheshe mpaka akasheshe kizoberindi okutahamo n'umutwaro gumugonka gasha kwa Susan Chalsima.